Ibyiza nshuti bakunzi ba Darwin Sport Zone, nizere ko meze neza, nizere ko mwe hose mukomeje kugenda mugira igitondo cyiza cyo kuwa gatanu. Mbifuriza kugenda musoza icyumweru neza cyane, naho kandi mbifuriza kugenda mwinjira weekend amahoro mumeze neza cyane, kugira ngo rero ibintu bikomeze kugenda biburyohe. Reka mbifuriza kugira ngo mukomeze mutangira umwaka neza cyane. Murabizi ko turi mu kwezi kwa mbere, tukitariki 10, mukomeze mumererwe neza cyane aho muri hose, hari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Mbabwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane mu turimo murimo twa buri munsi, kandi mbwira abantu bari mu bihugu by'ibituranyi, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda na Congo DRC, mbabwira ngo mubasuza cyane, mukomeze mumererwe neza cyane. Ako nifuriza abantu bahereye mu mpande zose z'isi, mbabwira ngo Darwin Sport Zone for fans of European sports and Rwandan football. Dore ko rwose abari imikino menshi cyane bagiye kugenda bagezaho n'amakuru y'imikino abarimo aragenda avuga mu binyamakuru bigiye bitandukanye, haba yaramutse ayarangiza icyumweru ndetse nagiye kwirirwa kuno munsi. Dore ko mbanye bafite 5/5, ntimugende muciko rero, dore ko mba bafite byinshi cyane kabisa. Imana rero ikomeze ibane namwe kugira ngo mukomeze munega amatwi mu biganiro byanjye bya musa, no kandi bibutsa kugenda mukora subscription nimba mutariyandikisha mu muryango mugari wa Darwin Sport Zone, mukore subscribe, like, share na comment, kandi kugira ngo ibiganiro bigende nyine bigera kuri benshi cyane agiye atandukanye, mukomeze musharing mu groupe agiye atandukanye. Reka rero nkubwire ngo rero reka ntangire ndatangira mu makuru arimo aravuga ku mugane burayi, by'umwihariko mbere w'ikipe ikomeye cyane Real Madrid ku mugoroba yatsindaga ikipe ya FC Mallorca ibitego bigera 3-0. Bwo rero bari mu cyo bita Super Cup, Super Cup. Rwose amakipe yageze ku mukino wa nyuma yamenyekane, ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya FC Barcelona ku mugoroba w'ejo naho yagendaga inyagira ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ya Atletico Club Bilbao. Umukino ukomeye, ikipe ya FC Barcelona itwara neza cyane ibitego 2-0 by'umugabo bita Lamine Yamal ndetse n'umugabo bita Pablo Gavi yanatanze assist, bituma rero ikipe ya FC Barcelona itegereza ikipe ya Real Madrid de ko nayo yamaze kwikarifia kabisa, byageze finali baraza ko bakina mu cyumweru. Ndaza kugenda mbigaruka mvuge no mukino ko byagenze, nakubwira mu ikipe ya Sudegana zimwe iragenda bivuga by'umwihariko ndetse ku mugabo ukomeye cyane bita Manuel Petit. Ari byinshi cyane yavuze ku mugabo bita Mikel Arteta ndetse anenga rwose umugabo bita Mikel Arteta bijyanye n'uko nayo maritwara rwose, n'amagambo asubije ku kijyanye na Carabao Cup ubwo ikipe ya Newcastle United ejo bundi yamutsindaga. Rwose ubona ko yari amagambo gatari mu butwari bwinshi cyane, nk'umugabo rwose ukomeje kugenda yirukanga kuri Premier League ndetse n'andi marushanwa yo ku mugane burayi. Ndaza kugenda ngaruka kuri amakuru rwose, ntuze kugenda uyacikwa, dore ko ndagufite mukandaje ngende nyarambura muri FA Cup ku mugoroba bakinaga. Ndakubwira ngo bitwaye bate ndetse no kuno munsi ari imikino yaza kubikinwa, ndetse no ku munsi w'ejo bazabakina no ku cyumweru bazakina. Byose rero ndaza kugenda mbigaruka, dore ko na champion zagarutse ziraba zigaruka. Ndagaruka ku mikino yaza kuba iba kuri no munsi ndetse n'utundi dukuru turaza kuba tugenda ducaracana, naho ndaza kugenda mpfundikirira. Ikambwira ngo ntuze kugenda ucikwa, dore ko ngufitiye byinshi cyane rero. Reka rero mere mu kinyamakuru gikomeye cyane, cyo nta kindi ni ikinyamakuru rero bita Sky News, kiratubwira ko uhita Marcus Rashford ngo ari ikipe yamwifuzaga, ikipe ikomeye cyane, ni ikipe yahara rwose ya Como yara mu gihugu cy'Abataliyani. Ni ikipe rero yeruka kuzamuka, dore ko ni ikipe rero ikomeje kugenda itwara neza cyane. Mu akana kakiri gatoya kakanya Argentine bakita Nico Passe, akana rero nakana kifujwe n'ikipe ya Madrid za FC Barcelona bazigeneze musinyisha, ariko bona ko rwose ibona ko ikipe ya Real Madrid ni ifite amahirwe menshi cyane bagenda imusinyisha. Reka tujye turebe ko bizagenda bigenda, ariko rwose ari umwana ufite impano hatari gukina umupira, wagira ngo ni ibintu bye, dore ko umupira uri mu maguru ye kabisa. No umunyargentine ubona ko rwose ameze neza cyane, afite iyunga mu kirenge cyabo bita abagabo bakonekere bari Messi ndetse ba Alexander Garnacho bita ba Aguero. Bose urabizi ko ari abagabo rwose bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye mu gihugu cya Argentine, ntibagiye bita ba Maradona. Rero biravuga ko rwose no mwana ashaka kwerekeza mu ikipe ya Madrid. Rero ino kipe yifuza ngo bita Marcus Rashford, umwongereza atari turi muragi imbizi, n'umugabo rwose ukomeye cyane bita Ruben Amorim umunyaportugal. Ubona ko rwose birakomeye. Reka tugere turebe reko yamaze no kwihakana katazayerekezamo, ngo ino kipe rwose nivuga ivuye aha, reko rwose ngo itagira ikintu imuhereza na kimwe. Ubona ko birakomeye. Reka rero nkubwire ngo nk'ibisanzwe nyine nkuko nabikubwiraga, reka ngomeze n'indi nkuru yanjye ya kabiri, dore ko ngiye kugenda nkugezaho resulta uko ikipe ya Madrid itwaye ndetse ibyaranze no mukino ubwo ikipe ya Madrid yakinaga n'ikipe ikomeye cyane yahariye rwose ya FC Mallorca, yari rwose mu gihugu cya Espagne, ubwo yakinaga n'ikipe ya Madrid ya Santiago Bernabeu. Ni ikipe rero ya Real Madrid itwaye neza cyane, ifashijwe no bita Jude Bellingham ku 63, yarateretse n'igitego cyiza cyane, ubona ko yarameze neza cyane, ndetse umugabo ukomeye cyane bita rero ubita
Argenti yitsindaga on goal ku munota 93 ndetse mu munota 95 bumva ko bari bagejeho imikino myinshi cyane. Ubita Lucas Vazquez yatangaga assist ko bita Rodrigo ubona ko yagendaga atsinda igitego kiza cyane cyagashingura cumu, ibitego biba bitatu ku busa kabisa. Ikipe ya Real Madrid isanga FC Barcelona ko bazabakina Santiago Bernabeu El Clasico muri weekend ko tuzagenda tuyibona neza cyane. Birakomeye cyane bazabakina ku muso ku cyumweru ubona ko bizabishyushye. Ikipe ya Madrid ubona ko yitwaye neza cyane. Jude Bellingham yongera gukora amateka, ibitego 7 mu mikino igera kuri 5 heruka ndetse atanga assist, ibitego 7 mu mikino 9 heruka ndetse atanga assist zigera kuri 3. Nabyumva ko mu mikino 9 iheruka rwose bita Jude Bellingham benshi cyane bakomeje kuvuga ngo yagarutse mu bihe bye, dore ko rwose buri mukino aratsinda. Bita Jude Bellingham ameze neza cyane, anatabara ikipe ya Real Madrid dore ko ameze neza cyane. Mwabonaga ko no ku mukino wa Valence yasinze igitego cyiza cyane, ubona ko yaheshaga itsinzi ikipe ya Real Madrid, yagarutse mu bihe bye uno mwongereza hatari. Reka twumwifuriza kugenda agaruka neza cyane dore ko mu ntangiriro nyine za champion ubona ko bitari bimeze neza cyane, ariko arimo aragenda za neza cyane, ubona ko ni ibigwi byiza cyane. Imikino 9 atanga assist zigera kuri 3, atsinda ibitego bitegera kuri 7. Urumva ko yagize rwose PRS mu bitego bigera kuri 10 mu mikino 9. Urumva ko ntago ari ibintu bibi, ni umugabo rwose ubona ko ameze neza cyane. Uno umugabo yita rero Jude Bellingham Victor, umwongereza hatari imyaka 23, ubona ko ameze neza cyane. Ikipe ya Real Madrid hashimari hatari kankomeze rero n'imikino yabaga muri FA Cup ubwo niho nerekeje, ubona ko rwose mva kuri no mukino full kabisa nk'uvaho zagenda rwako tuvuga kuri El Clasico nyuma ko ikipe ya Real Madrid izaba nyine yakira ikipe ya FC Barcelona, hazaba ariko icyumweru kabisa bazabesanya. No mukino uzaba ukomeye cyane kabisa El Clasico mu mwaka tujya kona El Clasico, ubona ko tuzaryoherwa, birakomeye cyane kandi ko bezana FA Cup rero naho ku mugoroba muri round 3 bakinaga ikipe ya Sheffield United yatsindwaga na Cardiff City igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Everton inyagira icyo bita Portsmouth ibitenda ibitego bigera kuri 2 ku busa, ndetse ikipe ya Fulham yanyagiraga ikipe ya Watford ibitego bigera kuri 4-1. ubona ko byari ibintu byiza cyane ku ruhande rw'umutoza Marco Silva w'ikipe ya Fulham yitoraga neza cyane, ubona ko birakomeye cyane muri FA Cup. Rero ubona ko amakipe akomeje kwitwara neza cyane kuri no munsi. Rero naho hari rwose ku mugane burayi hari imikino yaza ko ikinwa mu mariga agera kuri 5. Rio Vallecano hari mu gihugu cya Espagne, urabumva ko ari La Liga Santander iraza ko yagarutse, iraza ko yakira Celta Vigo ku isaha 4. Bundesliga mu kintu ukomeye cyane ku isaha 3 n'igice, ikipe ya Borussia Dortmund iraza ko bikina n'ikipe ikomeye cyane ya Bayer Leverkusen, ndetse ikipe ya Lazio Roma iraza ko bikina na Como nyine yifuza ubita Marcus Rashford, ariko naye arayibwira ngo mu kire birarura ntibishoboka. Aho bita Marcus Rashford ubona ko afite amahirwe yo kwerekeza mu kipe ikomeye cyane ya AC Milan, reko ariyo kipe irimo iragaragaza ko imwifuza cyane. Ubona ko biraryoshye mu ikipe yihariye AC Milan, rwose ubona ko ifite amahirwe menshi yo kwerekana uwo bita Marcus Rashford. Mu gihugu cy'Abafaransa naho imikino iraza kuyikinwa rwose ku isaha y'isambiri. Ikipe ya Nantes iraza kwakira AS Monaco, ni AS Monaco iruka gutsindwa n'ikipe ikomeye cyane gihera rwose ya Paris Saint-Germain igitego kimwe ku busa, ndetse ikipe ya Auxerre iraza kubikina n'ikipe ya Lille ku isaha y'isayine n'iminota 5. ubona ko biraza ko bikomeye cyane. FA Cup kandi muri round 3 baraza ko bakomeza, ikipe ya Wycombe Wanderers iraza kubikina na Portsmouth, ndetse ikipe ya Aston Villa iraza kubikina na West Ham. Monaco no mukino uraza ko bukomeye cyane. Ikipe ya West Ham yamaze kwemeza ko umutoza Graham Potter watoje ikipe nka Brighton of Albion yazatoza ikipe ya Chelsea the Blues, no mugabo uraza kuba rwose yongera kugaragara muri Premier League, doko amaze imikino myinshi cyane adatoza, amaze imyaka igera kuri 2 rwose ubona ko adatoza, ariko gutoza ikipe ya Chelsea the Blues. none mugabo rero amaze kwemezwa nk'umutoza w'ikipe ikomeye cyane ya West Ham, nyuma ko rwose bagendaga birukana bita Lopetegui yaramaze kugenda yigeza habi, aza kuba rero yesanya n'umutoza Unai Emery ku isaha 4. Katege turebe ko biraza kuba bigenda ku munsi w'ejo. Naho hari imikino ku munsi w'ejo, hari imikino ara muri Espagne muri La Liga Santander, hari imikino myinshi cyane. Ikipe ya Deportivo Alaves zabikina na Girona ku isaha 9, ndetse ikipe ya Real Valladolid zabikina n'ikipe ya Real Betis, ndetse ikipe ikomeye cyane yahari rwose ya Espanyol izabikina n'ikipe ya Leganés ku isaha 1 n'igice, ariko kandi ikipe ya Sevilla izabikina n'ikipe ikomeye cyane ya Valence. Ndetse muri Bundesliga imikino nayo izaba yagarutse, ikipe bita HDM ku isaha 10 n'igice ku munsi w'ejo izabikina na Union Berlin, ndetse icyo bita
bita Wolfsburg izabikina na Holstein mu gihugu cy'Ubudage. Hoffenheim ikina na Wolfsburg, Mainz 0-5 ikina na Bochum, ndetse ikipe ya St Paul izabikina Eintracht Frankfurt, Bayern Munich izabikina na Borussia Mönchengladbach. Bayern Munich izaba yagiye gusura ikipe ya Borussia Mönchengladbach, no mukino zabo ukomeye cyane twongera kubona bita Jamal Musiala, ba Joshua Kimmich ndetse na ba Harry Kane, ariko Harry Kane yaravunitse Harry Kane ubona ko ntaraza neza cyane. Tuzagenda tubigarukaho, ndetse no ku cyumweru hari imikino nayo tuzagenda tugaruka, ariko sinako kubwira ko hari mu gihugu cy'Abataliyani hari ikipe rero ikomeye cyane, iyo nta yindi Genoa izabikina n'ikipe ikomeye cyane ya Parma, ikipe ya Venezia izabikina Inter, ndetse ikipe ya Bologna izabikina n'ikipe ya AS Roma, ndetse ikipe ya Napoli ikina Hellas Verona. Niyo mikino izabihabaye hari mu gihugu cy'Abataliyani, rwose niyo mikino izabihabaye. Ndetse mu gihugu cya Espagne ikipe ya Las Palmas izakina na Getafe, ndetse ikipe ikomeye cyane ya Getafe izakina na Las Palmas, ikipe ikomeye cyane Atletico de Madrid y'umutoza Diego Simeone izaba yakira ikipe ya Osasuna ku isaha isa moya na 10 isaha isa 11:15. Ni umukino uzaba ukomeye. Kariho nigarukire ku nkuru hatari, inkuru y'umugabo wita Manuel Petit, unako no umugabo ukomeje kugenda yibasira ikipe ya Sonde Ganazi. Uno musiri yagendaga yibasira umugabo ukomeye cyane, ubona undi n'umugabo wita rwose Mikel Arteta, umutoza wa Espagne utoza ikipe ya Sonde Ganazi, agenda nenga rwose umutoza Mikel Arteta kuna maritwara. Ndetse umugabo bita Emmanuel Petit aragaruka avango ikipe ya Sonde Ganazi ni ikipe yagakwiye ko ikorera urugendo itandukanye bijyanye nuko yitwa muri saison ebyiri zishize yagendaga yiha competition umutoza bita rero Pep Guardiola umunyespagne, nawe yagenda avuga ati rero ikipe ya Sonde Ganazi bijyanye n'umutoza ifite n'umutoza rwose utari ku rwego rwa Arsenal, dore ko amaze imyaka 6 ariko ntazi icyo ashaka, no baracyavango baracyagerageza baracyubaka. Mugabo umutoza rero maze imyaka 6, uribaza se ikipe ya Sonde Ganazi aracyitegura iki mu ikipe ya Sonde Ganazi ngo nibamuhe igihe aracyubaka? Ibyo ni ibintu bikwiye ku mutoza maze imyaka 6 ku ikipe ya Sonde Ganazi ku gihombe muri 2003-2004, imyaka 21 twayinjiyemo ikipe ya Sonde Ganazi itazi icyo bita Premier League, ndetse n'ikindi gikombe gikomeye ara ku mugane Burayi. Ikipe ya Sonde Ganazi rero aravuga ati mugabo bita Manuel Petit aravuga ati rero umutoza Mikel Arteta yarambabaje cyane ku magambo yagaruka ku magambo yavuga murabizi ko mbishize uwo bita Mikel Arteta yagenda gatangaza avango ikipe ya Newcastle adutsinda 2-0, ariko ikintu cyabiteye nuko imipira timo turakina ya muri Carabao Cup idandukanye n'imipira yo muri Premier League. Urumva ikipe rero ya Arsenal de Ganazi n'umugambo y'umutoza Mikel Arteta, urumva ko nta magambo ari mu gwari bukomeye cyane. Ese ikipe bakinya Newcastle yo ntago ikina Premier League? Ese ntikiniyo mipira nizo bakinishije bagatsinda ikipe ya Newcastle? Ubwo rero urareba ukavuga ati ese umutoza Mikel Arteta arakeneye kubaka iki nicyo akeneye kugira ngo kimufashe ko yatwara Premier League? Deko bitanoroshye. Umutoza Arne Slot muramuzi cyane, ni umuholandi utoza ikipe ya Liverpool de Cox, komeje kwitereka ku mwanya 46, afite ikiraro nazabakina n'ikipe ya Everton muri derby bita Merseyside derby, izabakina muri ikipe ya Everton bagiye kwisura. Rero uno n'umutoza amaze kugira amanota asaga 46, ameze neza cyane n'umutoza bita Arne Slot. Ese niki kiraza kumuhagarika kugenda tsinda muri na bihe? Ese umutoza Mikel Arteta ubona ko rwose atari mu bihe bye rwose kabisa, ubona ko n'abafana batangiye kugira bavango Mikel Arteta natagira ikintu atwereka muri no mwaka azagenda yisohokera. Bijyanye no n'amagambo arimo arasubiza numva ko adafite icyizere, deko rwose umutoza yagakwiye kuba byibuza atwara Carabao Cup, byibuze kikaba ari cyo gikomba azatwara muri no mwaka, ariko ubona ntago byoroshye urabireba ukabibura mu ikipe ya Sonde Ganazi. Ubona ko umutoza bijyanye n'ibintu atangaza ndi gusubiza kuri yangi imipira bakinaga yari remereye cyangwa bayiteraga ikagenda nayo ikora kwitandukanye n'iya Premier League. N'umutoza yagakwiye kuba wenda n'umutoza Newcastle bivuga, ariko umuntu yanyangiramwe n'abandi akavango yatose kurusha abandi. Urumva ko nyine ni ikibazo cy'umutoza Mikel Arteta. Mikel Arteta afite ikibazo gikomeye cyane bijyanye n'uko amaravango ntanashaka umwataka. Ese murabona abafana b'ikipe ya Sonde Ganazi mwemeranye n'uwita Manuel Petit, dore ko hanenze umutoza Mikel Arteta, dore ko rwose atamara agenda yitwara neza cyane. Tujye turebe ko bizagenda bigenda, ariko ubona ko uwita Mikel Arteta arimo aranengwa n'abagabo benshi cyane, ndetse bizibona ko nawe wirebye ukabireba muri angle zawe wavuga se Mikel Arteta yakeneye kubaka iki. Bijyanye na opponent bari bahanganye Man City muri saison ebyiri zigiye zashize bari bahanganye, ariko yamuha mwanya avuga ati itegure nimba uri tayari genda utwara igikombe, ariko urabona ko birimo biragenda bimugora. Imikino 7 amaze kunga muri no saison, ubona ko kandi saison nibwo bari barangije fazare. Imikino 7 wakitega iki? Man City agaruka, andi makipe araza
aza kuba yakaniye adashaka kumanuka ndetse ashaka amanota no kujya mu marushanwa byazamugora reka tujye turebe ko ikipe ya Sondegana ari cyane araza kuyifasha ariko umutoza Mikel Arteta ntabwo arimo arabigenza neza cyane. Reka rero mbabwire ngo nkuko nabibabwiye mu kanya rwose ndaje mbagezaho utundi dukuru turacaracana ako ndaje ngende nkana muri za transfer ndaje nganire muri transfer dore ko mu ikipe ya Sondegana zarimo transfer nyinshi cyane dore ko na muri Man City mu transfer nyinshi cyane no mu yandi makipe menshi cyane yari ku mugani burayi nkuko mbigende bigenza neza cyane bakubaganiza ku makipe mukunda abakinyi mukunda ndetse mbabwire ngo nakaye kazoza k'amakipe mukunda. Rero ndaje gende bibabwire mu kiganiro kigiye kugenda gikurikira timugende mucika dore ko mba mfite byinshi cyane mba mfite byinshi cyane mbabwira ngo mukomeze mukore subscription like share na comment kugira ngo tugenda twibanira mu biganiro byanjye bya munsi mujye mukanda kunzogera kugira ngo nitwa uploading ikiganiro mujye mutamubona notification mu bambere mugende rwose mudacikanwa n'amahirwe kubona ikiganiro mu bambere kambabwira ngo mukomere like share na comment mukore share mu bima group mubamo kugira ngo tugenda twibana. Imana ibarinde bana mu byo gukora byose ya munsi. Assalamu alaikum ndabakunda cyane.